na pole pole na atakare akibenga akirekeria karibaibe kitwere nimbo kawata mpura bori mbaru kirikithoro kya mwaka 2027 kumania thithire yombe cha kwithira kibabuthiria mpuru 2027 antu begarie na antu batiana we twendo chenje kura che kwa mpuru no ndo tempio ngetona to bithirite mantu ato bithirite ndene ntura kuna maempia maenge na MCA ote mundonge ale kusika ndene ya Diani East tibe kimporo nio ntora nkiringaira mporo kura thai ndenda kumuringira family kwera babo ndebe na kura ciothe turenda kunenkera mporo no ntobwa gwenda bo nene urenda rikia kuona ntuko yeru ari 2027 bukaigwa ogua na bukainaina kura chiegarie chionde ikathia chiche mwetimu wa mpuru number 2 tutekugira chiegarie chionde turigura Tigania East ontobonko anda ko request antoba egarie no to nyande mo karie wa egarie ni atere babange baeja ndeka ya mwisho egitare mto ugambu mtora ya omona kana mweteka onwe musore okiena nuwa kuyanwe kwa woke ya gwe kule rari gokela ringi agwetokera ringi antu betu ti sasa kwa antoba kerumone ngauga mwathana butharime sana twitena mbere kugwatanira na gutethania na kurombanira na bugwate mheshimiwa mpuru mbaru nkiripotera Meru TV kumatiane betanda msimuturia wa Thirinja Tukerekana na riboti yegie utethio bwa mpuru wa buri ntereche Tigania East twerekere munkagishwa bunge ya South Menti ni aria muthenya jwa goro ntumurome wa miaka 24 nethiritwe akirigirwo ndene ya gituo kia polisi gia Nkobu kirigiciko bunge kio gia South Menti na bobo ni nyuma ya kwithirwo akigwatikana na mwari uria warikitie kuripotwa na urite kiumia kimwe kithiru mwari wa cukuru ya Nkwene kuringana na abithaa ba polisi barabara tongeretie kana baratongeretie kokotwa ku muthakojo batongeretwe ni OCS Dini Ali Fara hamwe na munini wa kamanda wa polisi Abdulrahman Musa ni bethirite bakirita mukana jo murito kiranto barabonde bakethirwo bakigwatikana na maitia jando gucekie wendo na arito barabara cukuru na kuga oro kethirwo akigwatikana akajukirwa itagaria rito rakiwatho. Ningependa kuongea juu ya msichana ya shule aliyepotea tarehe 8 mwezi huu katika shule ya Nkwene Secondary School ambaye alikuwa form 3. Baada ya kufanya uchunguzi na kufuatilia, polisi walipata a tip from the members of the public na tulifuatilia na tulifanikiwa kupata hiyo mtoto jana usiku saa 5. Officers kutoka Ngovu Police Station ambaye walikuwa OCS na group yake ndio walipata jana usiku mahali inaitwa Kikumwene in Imenti North, akaletwa saa 5 station na ile mtu alikuwa anaishi naye ambaye ni kijana wa miaka 24 na tulipoleta station tuliweza kupeleka yeye hospitali ya Kanyakine afanyiwe matibabu na angaliwe na sahi ako salama, na mwenye alikuwa anaishi naye kijana ya miaka 24 tuko naye ndani ya jela na uchunguzi unaendelea na tutapeleka kotini kuanzia kesho. Ningewaomba sana wale ambao wanahangaika na wasichana shule, ni hatia katika sheria ya Kenya wanaume kwenda na mtoto chini ya miaka 18. So kama wewe ni mwanaume unahangaika na watoto ya shule ambaye ni chini ya miaka 8, sheria itafuata yeye na sisi haturegezi kamba, tunahakikisha unakanyaga kotini na utapita adhabu ya sheria kwa mujibu ya sheria. Ningehimiza sana wazazi na walimu wachunga watoto, hasa watoto ya kike ambapo wanapotoka shule mpaka wasiliana na wazazi ndio wasipotea katikati ya wazazi na shule. So hii jukumu inahusu sisi wote, wazazi na walimu. So hiyo ningehimiza sana chunga watoto wasipotee ovyo ovyo. Kongera kune ati waziri munene Musalia Mudavadi na arethirwo agicemania na waziri kuma ntere cha Japan ulio kumenyekana ta Hisayuki Fuji mucemano jira jurari ndene ya mushie munene jo Nairobi kire mucemano jojo atongire papo bo baire ne kana ni bedre tabakariria mantu jegie oshore ngwataniro na kinya kuritaniria ngogia mwe katikati ka ndeguru ya Kenya na ndeguru ya Japan kire mucemano jojo ni baritie mantu kathumba irio mantu jegie wendia na wonjorithia katikati ka ndeguru iji echo ijire kire mantu jange jara jararagirwo kire mucemano jojo
ni amwe na mantu jegie uthondeki bwa barabara, kithomo, urimi na kinya gutagera mantu jegie ukaria gatigati ka nthiguru ya Kenya na nthiguru ya Japan. We definitely want to participate in the TICAD, and we will, in the TICAD in Yokohama. And in fact, as we were in Abu Dhabi, we also had a conversation reminding the President that this is going to be an important occasion for us to participate fully. And I also want to assure you that we do not take your interest and support very lightly. We take it extremely seriously. Kenya is the largest recipient of ODA support from Japan in sub-Saharan Africa. And through that, we have been able to achieve quite a number of important development. Virtually all the infrastructure at the coast, you have had a hand in it. You have supported us with the Port of Mombasa, the studies through JICA, the expansion program of the various berths. You are now doing the special economic zones. You did the Nyali Bridge. You've done the bridge all the way, all those bridges, Kilifi, going the way. And you have done a lot of opening up of the coastal region through your support, and we appreciate. One of our icon universities of science and technology, Jomo Kenyatta University, this is a high-level university. Japan has had a very, very big hand in this area. Then in agriculture, Mwea, rice growing and expanding, and then Kemri research. So you have really been a very, very strong partner of the people of Kenya. And we also look forward to the iconic bridge, the Mombasa Gateway Bridge, which when I saw some of the pictures, will make it look like the Tokyo Bridge when it is complete. Torekana na ripoti hiyo yegie ngwataniro na uchore bande guru ya Kenya na Japan twerekera monga gishuga bunge ge South Imenti aria bamwe bakariba gishuga bunge ge Kenya bachumiritie na kuria rais wa nduguru ya Kenya Daktari William Ruto gutigira na kugwata njara waziri wa Roje Eric Muga na gutigira ategotunywa kanya kaweta waziri pakiaria akariba bana ndene baoretie rais William Ruto kinyankuruki gutigira na kuongera na kurugiria miradi nkuruki ndani ya kaunti ya Meru bakimurikania ati kaunti ya Meru neyethere gichumire na wingi na kumuringira kura na nicho kana ni imwe cha kura ire chatumire ethirwa agitwika rais wa nthiguru ya Kenya. Nabo bamwe bakari na tongeria kuma muchijo munene jwa Nkubu South Imenti ne baumirite na kuria President William Ruto gukaria Minister wa Roje CS Eric Muga kirirwa ngirwa Roje na bone nyuma ya bamwe batongeria ba kaunti ya Meru kwerekana ni bakwenda kujukia giti kiu na Minister ujo eberwa kirirwa ngiro Muga nyawe kanya kawe jamo yuthi nonto nyo akiera Ruto anenkere ayuthi kenda arungamana nabo baje baigweja kabari part and parcel of this country na ndebendera kumuvuruga batu tukuthura tuthi bugwitekiria Muga endere gusabu ta mwezi mpanga myanka eri tigere thatu tugwitekaniria ntu betu o tugutuma intumwa na tuga CS Muga ukagita muntu muringithia muntu technocrat na no twina imani naye akuruba wakwenda ujukia gite kiawe tukuba woni tuonete 1992 ngabana kiraito murungile former Meru ngabana iri atonyire wathanine na gwatwika kagiturwa maguru na aru atethira akinyete itwane CS Munya
inya wanjirite from nini anjirite nini eje Ruto uga bottom up inya wanjirite ndoro ariku na kinya ariku watu wa CS muga nonto mtu ina potential na mtu kadhithi hata mtu kanderiva promises cia president wetu William Ruto to wetekaniria antu betu ni aria nkurukia karibaba na atongeria bakuromba minister uju kwithira kija mucijo munene jwa Nkubu na kinya gicigo mbunge giki gia South na kureta mirandi ya witi na mbere ya Siwa Range na kinya ndoje ntere iji charity begins at home ito kwenda wamberia kureta maendeleo je connected na ministry ya kundene ya Meru nikenda kuma wamberio sambasa maendeleo za county zinge chai cia Meru na ito go request activities ira tuketha twina chigo concern ministry yaku no ntwaja ndene ya Nkubu ndene ya South tukubatara manto ja roje no ntwa irrigation muno na ministry ewe nio imanto ja irrigation na ora tuja agriculture nio backbone ya economy yetu ito kwenda bwana muga weza goko tutethania ngugi ira cie goko na tumenya ura antu betu bakona roje rotheru na roje rwa kumba gutethia manto ja irrigation bore mwagaje tha itutethia no anenkerwa mtu akaunti ingia kejo tumenya thina cietu tubatuge kiu twanenkerwa tukigwate bwega na tukimenyere tutige gukiuga ugia tugikurie nikenda na kiombo tethia bange wai mwana munini ombo tethia ana baba nini kiriwe ni aria nkuruki bakuromba kinya mutongeri wa mugongo kuongera ite bingi bya minister ja county ya Meru ongere CS bange bathatu Meru no ntu tukundisavu no ntu bwakurira twamuringirite sasa ou ongera tomba kwera president William Ruto wa mbere inya twanya tuoneka twanya slot ici ja Meru appointment ici nyinge Meru ini Meru kura cietu ira twaringire munene ira twaringire president itare cia kwa wa ministry mwe itokwenda twanya tonge ture tuthatu tukavenya morali Meru yonde kenda tuigwe nya twikolo ntu twathithirie as voters kiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam Nkatho cia mwanya mwandiki wetu anteto kuma ntere che South Jeff Wagitumam ntubwa riboti na gukinyira au watangeri wa Meru TV rokere rwana rwana gukinya muthejo anteto cietu ende ugatakura jana ntotoro kona mbere kwa ndina nkathitira ngethero wangicokera gutotariria na gugutariria monto kathumba urakuthire tukugikara ndene ya mangatheti nyumene ntukwena rwa ire njuma na ntukura twitha tugetakagera mantu jaiyewa na mbeo mbithin na kinya kumenya uragukari na uome tukethero turi na atongeri na nkuruki bamwe bagikundi kia athaki ba timu ya mibira ira ijekene ta Black Panther Queens baba ni ari barabethagira bagicethera timu ya mibira ijekene ta Black Panther Queens amana atongeri bao tugitagarira gutegera manto jegie kuchetha mubira kiri kana kakari kana ki mwana mwari baraba ingi bogaga mubira chutha ya gichetho ni nthakaki na mwana mwari kigo ntukura kuinga tethagira bagitegero kire manto jegie ki mubira kwa ntukwa narua tukatha twena bamwe ba gekosi na timu ya Black Panther Queens baratu katho tugitegera na tukiaria na abo kiri manto jegie mubira kiri mwana omware ugatakuraza inchokerete kiri mangatheti rukiri ronarwa Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ya kuimba nyumba yaku na style ile kwenda Duralong Mabati Factory Limited turi aje ni onto bwaku nitwendagia mabati ya rangi mwanya na ja mithemba